Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi ito sa rin ni Rinang agabrod. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, Maneng? O nanang, umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kastaya. Awan pa ilat anak yung agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailangan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Ngam agpilit mo. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mo di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Oray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlayang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga rog. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak Maneng. Hangka nga agbababae. Baka gisangpet kakit di iti babae iti balay no adda ako ni Jabron. Ha! Han mo nga padpadasan Maneng. Saan mo't ari na bakit? Jak mo't may turad nga ramidon ti kasta ah? Dapat lang atan Siyak lang aro din ti umadayo nga agtrabaho. Adda pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti Biag iti abroad Maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Rina, anak ko! Nakarubot kayo! Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ako ni abroad. Wan mat nga men, Maneng. Ang mga no pagsibo ni Rina, adan yawid mo ababaay. Saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't kinasayaat kan saan? Sa bagay, Rina, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito habang ada kay abroad. Lay, ada kamot gayam nito'y balayaw manay. Apay awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nagabrod la jay anak may agsenyorito kamutan. Ha? Lay, saan tatang? Nasakit namin na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko bangarod na saan kang agpampambarlaang. Tanay, narigat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ija. Uwan tatang, amok na ita. Nga lang araw, agagas ka, tapno agimbag ka anagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta kan nga dito abroad? Ay, kastoy agri-grigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito Kanayunak nga mapuypuyat. Basit pati kanak. Kanayunak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangam mo't ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem. Han mo nga mo ti ag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti swildom. Kasano nga roda maka-sideline ak kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-ado manan nga ibagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ron dagi jay ko kumarik ta naggagagatas asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka doble ang tigagat mo. Triple ang pakit di Hey. Kat naimbaganan jay sakit itian mo. Ada pa ibasit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka ta sayang ti swildom. Talaga nga kasta. Siyak to pay. Permiti sakit ti bagbagyak ito'y. Makabanog nga permit. Iso nga panunutam dagita nga rigrigat ko ito abroad Maneng. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Uwin, bakit? Anyat gatangam, insan Maneng.
Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple juice kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit lang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isang tistor mo insan. Ta pagin inanak man. Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadot akong ngaglutaw. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga kasta. Anya kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kasti a klase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit lang tayalaan ka. Ah, ay kat agyaman ak nga raw insan. Ay bitaw lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay nakitak ni Maneng nga manugang taijay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngagmermerienda. Anya? Na ay, imbag man ta merienda laangan. E dinto ta di asawa na nga anak ta kat kastao na yarigat na ijabraw. Kan nakitak pa yanangan iti pansit. Agasam ngay dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda. Di na mo taginaw. Imbes nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma ngam sama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit di Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwartana nga. Kano kwarta ni rin nga anak ta tigas-gastusin na. Ay wana niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta nga igat-gatang na. Wala ta manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Oray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam naman nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka ba? Isot mo. Nay, adang samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kandwag siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Italaang may paray. Pahayin nakpay. Wala, mangan ka. Isyat mo na maramdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latamay tanakaw. Ang ada sa balay nga ibaga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay matla agbarbartag ti aramidon na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglut-luto ti kanan na? Agpalpalutong sa iti store ti kanan na. Ay, awan magastusan no kasi ti aramidon na. Si madutmatang manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang araramidan na. Hana nga mo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yon ti overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay saus, ibagbagakaw na nakaw. Sayang, tipawpawit mo no panuy-nuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso nga sigurado nga ilipak na ti amin, nagdamag kakinkwana. Kasaok tumanda dyan nga Maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat ito abroad? Puyat, banog, bisin kan iliw ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y Maneng. Ha? Apay mananaya, bakit? Kasladaman basol kung iti kasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao ka dagiti amok ito'y, tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. Huh? Nagsakit ti bagbagyak ngagtrabaho awan mga papros iti bukot ko. Rina. Naguyong to pa dagiti amok ito'y. Karkaro jay babae, naimon. Kaya't kung tagawid, nga manano saklang ito'y. Bakit? Kaya't ko nga makaurnong tayo di kwarta. Iso nga nano sa akin to'y.
Pagkatapos, kasta dararamid ta. Ha? Aramidat nga. Harang ka man mat nga agenda damag. Barayo buyo ka nga agbarbartak kapay. Anya ada tangar aramidam. Merienda kapay kano nga merienda store. Apay hangkang aglot loto. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmirinda ki gestor. Kan naminsan la nabartekak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid akmat la adagos. Maditekas na nga aramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay madi hangko nga itulog nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Manipod tata hangko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabas ta mamatilatan iti idandanon daken ka bakit? Basta agtrabaho ka ladta. Tapno damat kwartam. Hangka nga agdanag ta aguror nung akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak no di na kun pauitan ta damot kwartak. Tiladyak kayat kat ti padaksendak. Sana pud no ra kita anay danon ken ka Rina. Sige tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit ti sikat ko nga agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mao. Nagsarita kayaw ansay. Wan, Bito. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laing data ti dadakkel na. Wan data tinagrigrigat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina. Sa idin si Kugko siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay wanggaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, man nagsaksakit. Puyatan na ta idi mga sasikaso kang kwana. Kanayon pa idi ama ospital. Wan nga ron sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa bali tiagnumar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Iso nga ron day tatikonak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kastati kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakas dagiti katugangak tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabahom. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan may sa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti dayta. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaeng ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho kalata, kat agsingsingput kalata. Saan kang agrebrebel day anak ko. Adto iti kwartam, Bitaw. Nay, apay, banaw timpawit di anak ta. Dahil laan, ay imposible ay, jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin ta mo iti kwarta ta. Tapno ada kautan ta no ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama, ta out of delivery kunana may. Si Kama lang aro dalakla kaya mat. Manipod paw-pawitan na ta dyan nakta iti kwarta o man-order ka iti online. No da makita mo orderam. Kit uray ata, mausar may. Mausar nga? Diyan order mo akaputay, di mo maususaran. Nakabitin lang diyan sa lapayan. Ay kit kasano nga usarag, kit awan mo to daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang diyan. Nagalas may. Peke mo't na di nga aircon. Nagdaklan di picture. Ang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakal. Uman-order ka nga main. Uray saan mo mata kasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang diyan. Bayam talo kataktaw no masangaw. Nan,
Nayunam ket dinataw. May mayatan ti kastaw yung tagbisyo ak. Kaya't mao ngay nakagbarte-bartag dita ken agbababaay. Adto tili magasawt. Umanay daytan. Anayimaw na 2,000. Bay amman ta ornong-ornong ta lakay ken baketan. Kano da emergency paggastusan tangay. Adamat jay anak ta ija abroad. Bay-bay an natakot ada dakelan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman alya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday. Utangag pailaan ka bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Paimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak ita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpawit ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahito man na Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpawit ti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang. Aday. Aday tati 2,000 pesos. Apeti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi Mayla. Ala, saan kayo mat atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan ni na kami pautangan ni di. Tamo nga wan pagbayad may. Ala, saan mat ante? Ay di ka naglibak Mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan bitaw. Di mo tutupan ida, insan. Amumot ti ugalidan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din nakas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita tay sudan ti pagpawpawitan ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan. Saanan, insan? Ang ayos lang. Sana tayo ti panggapwa ka mangguray ti asawa. Adamat kwarta, tagtab-trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta saan dak kumamot na padaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta kan ngay dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga ti ag-abroad. Hay, banog nga kan na yon. Mala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayo nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Naawan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kayat na. Hindi mo pa lang amin sinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanbanugak nga ro din iti abroad. Nuag awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amo ti agdiskarte. Masyan kami nga rudan ken ka anak kaw. Sa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo't tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. Wen mat nga main Maneng. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskarte.
Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masuraw. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta, ansay. Awampay mo nga rod. Di pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ta ti sweldo na. Diya ka mo saan mo't amadildili di? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na nagsinadan iti asawa na. Ay, awan nga rod At nanay, isunti umawag. Ay, isang bata mo lakay. Wait. Hello, Nakang. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanya yo. Amok nga rurayan niyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarak iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Hang kayo ko mga agungungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga ikami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay ko nana. Boyfriend. Wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya. Nananay. Pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan tati pawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya man. Anda mat manen ka inagaw ta bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ala, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga baro ngam nag-adumat gayam te asawa na. Adda bakit nga asawa na? Adda middle age. Kanadag tawon iti 20. Anya? Ay, kat idarom mo barwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo di nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Tao madanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Tasininaam nga minen. Ay, hang kumatgamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamwak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Bareng agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya? Nay, anong sangsangitam, Amy? Buy-buyaam nang italadawan nyo iti nobyom sa kagsangit-sangit. Apay, nanano tanubyom, anyat napasamak ken kuana. Awan, tatang. Isa na lang, awan manan. Linukod ak manan, tatang. Anya, ayaw na yan. May kaduan ray tapan nakalukom manakaw. Di kan tumat nga minagnaknakab. Kunak akilatisem pay nga umuna tigalad ti may sa lalaki sa kanto agtalagkan kuana. Damdarasudos kamot ngamen.
Sumurot ka dagos no awisin da ka. Tatang. Ala, ag-relax ka. Mailiw-liwag mong tumutlang na ita. Datang amin ta naglaka nga mamat pati datang nga... amin nga ibaga ti lalaki pati na. Ay, huwag nga ron Anya nga lino ko naman ay. Kanayon da nga lukuan ti kabsat ko nga mahanmat nga madigdidigra. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't deng-denggen na. Nadagaram kan kwa na, aklunin na adagaws. Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalaki. Anak lang nga tultuladen. Naan nadakmango. Natanangak nga agdis desisyon. Siya kumangamin tituladen ni Eme Imbag kay tiyatahan nga masiksikugan. Huwag nga raw. Isa maminsan, saan ko man ngagdardarasudo sa mga klon iti lalaki. Umayak ko magpasyar niya balayo ng amangan na dagunget, Diana. Ne, asino kumamatag-ungat nga'y baldo? Apay, awan na yan, Diana. Anmat nga agungat ni tatang ko. Di kayat ko asawin, awan nobyang agunget. Pangala ako mamat itinubyo kat awan mat. Single nga kan na yon. Apay ngay, kat di kapsat mo, agsusukat tinobyo na. Iso na ngamhaan kanyak. Mabutang nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti kabsat ko, Baldo. Kan na yung da nga lukulukuan. Kaslatad ta, nagsinadamanan ijay na udi nga boyfriend na. Nagsinada na ya? Katnuan! Apa nga di makal nga dagita matam? Ha? Ay, awan Diana. Ay, nukasta, single manan ni ading mo nga Emi. Kaduan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagos. Anya? Ay, wan, madamag ko man lahat. Manot tawan ni tatang yawn. Nasurukan nga 16 Ni, sana madlawan niya. Kasla 50 lat taon na. Nataer ngamin. Ay, talaga nga nataar ni tatang mi. Iso te karopa mi. Wan nga raw. Napigsa ti dara ni tatang niyo. Nagpipintas kayong anak na. Naimbagmantas saan ang mga sawa. Haan siguron. Tahan mo't nga agar-aram. Iso na ati ar-araman da. Ay, sana maliklikan. Tan nataer ngamin ni tatang niyo. Talaga nga ado ti agkurso na dakin kwa na. Uwan nga ron pati ba bakit agpapapansin da kanya na. Ha? Ngam, apay ngay nga napan kan ni tatang ko ti saritaan ta. Ano di ako namtadtay? Agpasyar ka ije balay me. Makitan to, Diana. Inton at dawayak. Naimbag nga oras nyo, tatadol po. Mabalin kag pasyar? Nay, singamot gayam baldaw. Sumra ka. Agyaman nagtata. Talaga nagtaer kayo Uray nakapambalay kailangan kat rumarlat at ikinataer yaw. Awanay. Nagkupasan ti kinataer ko baraw. Talo makayak matay. Ayun, nataer kay latata. Okay. Agyaman ak kasta baraw. Kasino ti pasyaram ni kadi Emi wano ni Diana. Ni Emi kuma tata. Sige. Mabidlang ta ayabak iti silid na baraw. Aga sa matdata? Kasi sinadala ang iti boyfriend na nga maagpaarmanan nga dagos. Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan ni tinobyo na sa pinasyar na di kamsat mau. Awan sir, beti pa nagpapintas ko. Hanmat gaya masyak ti araman ni Baldo. Apay kursunadam ayan ni Baldaw. Iso na, tagkurso na da kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyar ito balay. Kamsabala matipasyaran na. Makapasuron nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kamsat mo, Diana.
Saan na ba't nabasol no arman ni Baldaw? Pinakitaan na siguro iti motibo ay so nga pinasyardan. Diana, Siyak tiloklokoan ni Baldo Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngamtata sa balit araman na. anyat ko na nakin kaaya. Kuna na nga rod nga pasyaran na kede. Nga mabain ka no lang. Tatan imat gayam imit araman na. Ay, kit, bay-bay amon Bareng kayatan ni Emi ni Baldaw na nasingpet na niya abaraw. Naggagat pa'y. Saan ba't siguro ngagsangit ni Emi no ni Baldaw ti pakiinayatan na? Awa na. Inururay ko tiyo umay ni Baldo. Apay nga kasjay. Katanyat mabalin mo nga'y no ni Emi ti kayat na nga armay. Siyak nga rod. Dahil baga na ibig nga pasyaran na. Ay! Diyak kaya ti malas-lastugan. Nag-aram ka din ni Baldo ken ka, Emi? Uwan, tatang. Kat, aklonam ka day. Diyak amutang. Kasla awan mo't panagayat ko ken kuana. Diyak ngamin kayat timikinayat iti kalugaran tayo. Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ken ka. Nasingpit na baro day jay. Nagagat pa'y. Di nakalakit dilukwan day jay. Aklonam kit din. Panunutok pa'y mo't ana imbag tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di ka agpampanunot. Aklonam idaadagos nga oray di mo mat-uray am-am mo ida. Ngamdi kalugaran tayo. Karupa tayo pa'y. Panunutom pa'y laang. May mayat ni Baldo, taam-am mo munday jay. Anyo nga pilitan mo hana nga kaya tatang. Ha? Basta dumkit din ni Baldo eme. Hang kayong agbagay. Ha? Kan salawahan ka di dayjay aglas-lastog. Pagkunaam ngay manang? Wanata kuna na nga siyak ti pasyaran na idi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak ti araman na ngam si kamat gayam. Bulbulas tugi nga lalaki nga. Ha? Itid mo ni Baldo kanyak na nabayagan nga siyak ti bagbagan na nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga roda ita. Iso nga baybay amo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy natin baga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din. Tapno mapadas ko matante madaan iti boyfriend. Awan ka di pa ni Baldo, tatang? Ha? Umay ka di dito balay? Iso mati ko na tatang. Pasyaran na ka no. Kahit, ano ti planaw? Aklonam ka na no bastedam ni Baldaw. Ay, kasla makaritak mo at itimbaga ni Manang Diana. Makarit nga. Di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla jak matin kaya tapaluspusan. Anya? Kahit aklonam nga raw. Unsa, tatang? Padasam nga aklonan ta aglaban ta eme. Ha? Payalapdan nak manang. Kadno ngay adamot panagayat ko gan ko ana. Unam to pa kan ni tatang idengahan mo nga kayat ti makiinayat iti kalugaran tayo. Kadno ngay nagbaliw ti panggedeng ko manang. Wana ngam amumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko ma. Ngamjak man amo. Tasi kamatan ti paspasyaran na. Ala, saan kayon nga grikyar? Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Balto ti lalaki? Wen nga ruda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek. Isun ati pagpaarama manang. Ay, saan na numartag tumot lang? Oray agbaak kandayana. Nuartag tumot lang ti pakyasawaam. Pagan ano kumamat ngamin day jangay. Pipya ni Baldo ata nasingpat. Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo manang. Saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tatadul po. Na kayo ba't ngayam? Sumar kayo Agyaman na, Baldo. Ala, pagtugaw kayo, tata. Itaman pa yan, nakaumay kayo dito balay. Napatigsakit diti gagarayo Uy, tanay.
At Monday, mapaspasama kay Jibalay. Anya? Apa tata? Pangasim baraw. Di ka pala mapanin Jibalay, tanay. Agap apamutin na itagkabsat gapukin ka. Anya? Ni apa nga tata? Ay, jag amo ka na gijay. Kasla na laubing. Basta sika ti pagap-apaan na. Isa sardengam pala ti umay ijibalay. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga agapan na itagkabsat nga pulang ti lalaki. Anyan? No kasta, agayat da adwa kanyak tata. Wan siguro pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makaiisumakmot ka na gajadwa. Ay, wan, sino tinang pukis ka na kayo tata? Magbagay yung matapukis yaw. Ang dati maer kayaw. Ay na, tayo ka anakakman ni Jay Ilay. Dahil Jay, ti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat ti kastoy apukis baraw. Ibagap mo kayat mo, ta kuyugan ka. Ha? Ay, saan tata? Saan akong ngagpukis? Kayat konti agpalong hair. Anya? Wala tata, agpalong hairak. Sakto ipakulot ni Mordong na. Anya? Anyat itsuraan nga, no kasta ti buok mo baldaw. Ay, mayat tata. Sakon to pakuluram ti Mordong na ti blonde. Mayat napintas. Sige nga raw, mapanakon baraw. Nagilaang tigagarak. Mabit lang tata. Nagluto ak itay iti puto. Ramanan niyo. Itimplahan kayo iti kapiyaw. Ay sana nakababain. Bastag kapi kayo tata. Gumura ak no paayon dak. Ramanan niyo tilinutaw. Alang arod makamuka baraw. Ni, apay nga ada ka, Baldo? Umay mo manan araman ni Eme? Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga syakti pa syaram. Ngamjay mat gayam kabsat ko. Nang namnamak pa'y mat ngarod. Pastri kam ni Baldo manang. Tada importante nga ibaga na kanya. Kanuri siya. Ada na patag nga ibagakin ko na. Sana da kayo tigagarak, Emi, Diana. Ha? Adala ko may ibaga ka ni tatang nyo. Importante abanag. Adda ka din ni tatang nyo. Apay ngay kanak iti baldaw. Ginatang mo ka din ito, oy. Uwan tata. Brand new da ita. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot. San mga bagay kag batoy ti kasya tata, nataer ka. Kasta ti may bagay kin ka. Adda nga umubing ken tumaer ka no dahil ti isuot mo. Anya, ay sus, yamanak nga rod di mat kulak, adi ka pala umay niti balay. Di kayo madanagan tata, awan armag ka na kiti anak yaw. Si kamat ti gagarak, saan mat ngay suda? Aywan tata. Mabalintag pakuyo kada kayo intong bigat no awan aramidin yaw. Sa dinaw, baraw. Ijay barbershop ti kaanakan yaw. Ada nga mintay kaanakak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop ti kaanakan yaw ijay ilay. Ay, katuwa ala, kuyugan kay taw. Sarabalay ta awan pa'y araminak no bigat. Baldo, pudno aya nga ararmem kano dagiti agkabsat nga Eme ken Diana. Paggidgid da nemut kano ida nga armen anak ka. Anyamot dahi ta adamag nanang. Nakadamdamagan nyamot dita. Like amom laktan lima payag nga rod ti daga. Nadamag ka kadagiti standby gestor. Palso dahi ta adamag nanang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno. Isa di kay mamati adagos. Isungarod nga ikon-confirm ka nagpaysuwan no saan. Awan kinapudno ray ta. Subsobraan damot istorya. Inaram ko lang na minsan ni Emi. Sinarde nga ko. Kan jak inaram ni Diana.
Day mo nga agpaiso ti dila dagiti maritesan na ya. Naynayunan dati istorya. No sana manayunan, makisayan. Huwag nga ron Iso da ita ti pag-aapaan ti tattao. Tama na inayunan ti istorya. Kat, apay nga'y asinardengam nga inaram ni Eme. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Naumangam ni Eme. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko kani Amy idi. Anya? Ayaw na nang. Gumatangak itinuang. Anya? Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pwesto mi jay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't manan datatang kan baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti pa nagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kanu ni baldo kan ni tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Diyak amo amanang, kastamot tinangag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni tatang no sumangpet. Han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, Eme. Saan mo dun manang? Si Kangay. Karo ang ahaan. Basta awak nga rod. Apay nga taasim mardeng nga agaram kanyak. Sapay planok nga aklunan. Taamok adinak to pagladingitin dayjay. Bye-bye amon. Gusto matkit din awan ta arman na kanyatan. Tapnohaan ta nga agapa. Ay, sa bagay mo't kit di manang. Dahil ti anwang katrigalo ken ka Tata Dulpo. Ngam di mo ibagbagang ented ko No dagdamag. Ibagam ngayon patarakan ko lang ken ka. Apay nga, rigalwan lak iti kasta. Sapay nagngina ti pananggatang mopal daw. Awan problema iti day tata. Basta parakin ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan, basta naasidag tirik nakin ka tata. Maay-ayo ak tunggal makitkitak ti nagtaer arupam. Ala, yawid tanto yunwang mo. Tata Dulpo. Nay, apay kay may ka dito'y pagpaspasturak baldaw. Una tao may kabalunan, nagluto akiti pansi, kan nagtimpla akiti Diyos. Ay na, nagtaktak ka pa'y laeng. Umay kan, mapantapay agmerienda di sirok ti mangga, Dulpo. Nay, apay berbir nga sanak ngay baraw. Basta umay kan, yag mo ti imam, takibinan ka, Dulpo. Awan pa ni tatang Eme. Awan pa'y mat manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor. Wano adamanan inaramid na ijetalon. Eme, nayan na. Enyo anak ko. Tulungan na. Ni tatang Deja. Anyat papaspasama ka ni tatang. Hindi yuluklok at ang tirinaw Bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasama kada kayo. Ala, kasla da itartarayan niyo, tatang. Awanan bayin na jabal daw. Dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga? Laimbag ata nakatarayak. Ay, jak maklon tinaramid na. Jak laim pagaraw. Bading matgayam na dya alalakay. Anya? Idarum kula kuman kahit mabainak. Isa baybay anyaon. Ay, ala, anya dinaramid na kada kayo, tatang. Ay, saan na masapul nga ibagak. Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysaya at kanyak. Kansang kaibaga na anatairak. Bading matgayam ti lukaw. Pudno aya ti damag baldaw. Ginundawayam kanu ni Dulpaw. Ijay kataltalunan. Pudno aya abading ka anak. Kat kayat mo kanu nga asawaan ni Dulpaw? Grabe mo na ito adamag. Song batam tinamdamagag. Pudno aya abading ka. Ay,
Basol ko nga ron ayan o kasto iti kinatao. Ah, nukasta? Wala nang badingag. Basol ko nga ron. Tsakmat nagayatan ti kasto yung kinatao. Ay, anak ko, aya. Malaalala, ay, di ka nga rin nagsangitan. Di ka madadagan. Awan, tagbaliw kanyak. Patpatgen kalata nga anak ko, Baldo. Tatadulpo, mabalin ti umay. Ha? Pangasim baldaw. Di nakpadpadasan ta mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbutang kanyak tata. Iso ngay mayak, ta umayak agkin daw iti dispensakin ka. Gapo iti naramid ko ken kay ti kalabas. Ha? Pakawanan na kumano na aramid ko ti kasjay. Ikarik, saan na maulit na jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Hanggang pasensya kan. Kanay dumistansya akin kan. Kan alamon dyan luang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay saan? Isublikan ka tapno awan to ti isid. Sidir mau. Kat pangaasim. Di kan umay dito'y balay. Apay nga ya sinaanak mo Nabel. Awan mo mo ka basol ko ka. Ngam no adamaan. Sorry. Pakawanin na ka, Bel. Sorry, Garda. Saan natati na ikari para ditong kalmaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Jakilibak, Garda. Naitati puno. Kunagtupay ka. Bayanaramid mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautangan nakman kabagis rin na. Pangusarami ti kwarta kabagis. Pagbayad ka o ni Garda. Nagsina kami ngaminain kiti ang mga nusingirin na kiti nagasgastos na kanyak. Anya, apaya nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Yakon ay ayatan ni Garda. Andan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Sa nagsapulak iti ubeng. Na, agraraman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Anda pa'y kaapo ko maun. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagais. Alat, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinak ni Garda. Tawan pagbayad kaw. Ayaw ang kwarta. Anda pang usarak iti basit nga urnong kaw. Iso pasensyakan ka bagais. Lukas pangarigan ta singirinak daw. Si Kaman ti makisaritakin kwa na kabagais. Please, uray tagayim mo may. Ay, ala, wanan ka bagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Nekit, pangalak nga iti kasta amangga mo na asawa ko. Awan mo't kasta amangga nito'y. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga isapulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang itidayjay. Ay kat, adakan ka Garda. Desisyon mo dayta. Gampanag kunak. Awan kwarta jay kabsakaw. Iso ano mabalin. Hulugan nan at utang nakan ka.
Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanya, Rina. Iso ti umay dito. Mabain nga men, garda. Ta siyempre adda basol na ken ka. Awanan bain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado nga inkarkarina kanya. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Ano pa'y ladagiti arapap mi. Agama. Dinadail na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensaken ka, garda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo, garda. Inret-retong pa'y lang amin idikanyak na dya akabsat mo, Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet. Nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae pulos? Italahang, garda. Kinwartaan naklaang da dya akabsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kankwana. Kinasarita ko ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugam ti utang mo kang kwana iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam tinagastos na kang katapnawan rere. Sakti mababain iti kastoy nga raramidam. Ngalangarod hulugak nga raod. Apay, di mo inay ayo aya ka bagay, kat gayim mo ba? Binulbulatsing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababain na kung ijay gayam ko. No apay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing, sininaam mo tanadagos ni garda. Ay ket kasapulak mo't nga rod ka anak kabagay. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailaang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyang balin may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlauna yan? Nagubing matinobya yung tatang? Ubing pangam siya. Ay kahit kanya ko talaga akasta Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tamot ngamin tiagarim No agapoy-kapoy ka akit talaga amalumbaan ka, primo. Love, makagkat-gatas Itimplaan na kitigatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papudo takit idanaom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primo. Diyak man mo, auntie. Napidpidot ng samot na iya beer house na iya babae. Naulawan dya mami ti kinapintas kan kinaubing tinobya na. Imbes na naragsak da kan ni garda kalaan mutan ngayon suka na. Ngun nga rod Anya nga tangay ti kinayat na iya ma'am. Tsaka mo auntie. Saan mo tabak nang ni tatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya? Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan baga na kaya naman nanti maadaan na iti baby. Makapasuron nga ro ni tatang ante. Kakaasyak akan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaatiunak ka nun ni tatang, tan nakaasawa man rin. Dinto asyak kat awan pailaan. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa ka ngaminan Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa akastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Isong agsapul akit di man iti armam.
Amo na asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan oy. Dahil nakpay gumatang itinaimas asidaan tayaw. O sige, darasuma. Diyak kaya ti aguray iti mabayang. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah, Agbayad ka na. Uray pauna la abayad tane kasapulak ti kwarta. ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Lagado ti tao ngagdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda a kinukwartaan na klang gini! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agdiskitar ka! At dan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkape kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko mati pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paborito day tatugi. Alaman nga ron, primo. Kitagyaman na no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anya tinararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingiran na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kanangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak atugi. Di namat mapanawa na. Naghirit iti namin daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kastaya. Ay, mabit lang antay. Adda awag ko. Hello? Ah, Wait. naglokaw. At dalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apay mga sawa kayo na tatang. Ikasaryan, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Anyam kurang pay mati kwartak. Agornungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yula mo Ado, tiag papaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin tiag balin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinan. Awan sirbit kinasingpet, nawan mo't kwarta na, tatang. Ha? Praktikal tibiyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet ka napintas wano ubi, no awan mo't kwarta na. No awan mo't trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo mo talalakay timanggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. Di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singirin dagiti in-inted kuken ka. O saran yu kit di iti kabarbaro anobyam. Ha? Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Abel? Ang di mundamagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan asingirin. Papanam, primaw. Di ta balay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay, anya tararamidam dita? Kwa, ada ipat patrabaho na kanya kante.
O sige, mapanakon tani, algawain. Labsan kayo nantay. Na, inal daw mutan na mapanti ka anak di tabalay tigayim kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni garda keng kuana. Inta ni jay ilirina. Inta agpaparlor. Ah, ilibre na kaya garda? Wen, intag papukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubing ta. Tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awam met ubing agar aram kanya garda. Sika siguro Kagangay na Makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga asawa akong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan ubiam. Adan, isong asawa akong. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagluloko kan? Saan ba natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya? Apa yan ni garda nga iti asawaam? Nakadudit ta babalasang isupay laeng may. Man ano ko ma? Awan dakas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na jay. Kature eksyo matan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatem may. Sublatem. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaam. Basta asawak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita, primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Baknang ngamin, iso akayat mo nga asawaan. Basta asawak. Kaya iso ti type ko. Agin inayat kami ka ni Garda. Asawak no kunak. Asawak. Primaw, talaga aya ni garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan. Walang tig. Nagtulagan men, ti pa nagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ripo ante. Asawak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasaraka kon ti babae apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni primaw. Ibagam tadi na ikaskasar ni Garda, nakababain. Anyalat sa wunan, nagiti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na dya Gardan. Tinutupan na dya anak kaw. Awan magkididakas na at agpada mo anawaya. Unang respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom ken kuana. Nalipatam sa amat na si katinagbasol. Pinasakitam ni Garda. Iso nga itatan na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanen Iso abay-bayan tayo idan, kabagis. Enton bigaton ti kasarta, Primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda.
Tinak ka di ibain, primo. Nga uray baketak nga asawaan. Anya ko mati-ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ay-ayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ay-ayatin. Wan matkit di ah. Ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta ang maturo para intun bigat. Sige. Babay nga roden. Kis na kon aten na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tibangagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga ron. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agring ka! Apay ayan na tang. Parbangon pa lang. Ay, nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat adda sa ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Hindi saan itan? Inutil mo't tan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka? Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda ka anakan. Apay ngay adimon kayat? Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak kat ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo't ahante. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikaso kenkwana. Ay ka, wana. Awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyaman ak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda ante. Wana, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda ante. Ay saanan? Di ka lagbain. Idiam mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tas ikatinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Layja amam. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Ay naman ang Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid man dito'y Pilipinas. Wan nga roda, aneng. Nag-awid akong makabanog matag obra ija abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Di pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat. Ay na talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin ti nag-abroad. Ngamjak na anusan. Iso adya akong nagrenrenyo iti kontratak idi. Ay wan adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay kinagpayso na. Nag-apa kami kanila kay ko idi napalabas. Gista nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga syansa na. Apay ayamanang. Ay, tiamo, kada balay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yung tipawit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na, awan mat gayang balay nga masangputak. Anya, nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis-bisyo na, masursurunak nga rod nga perme. Imbag atahang ko nga impawit amin nga kwartak.
Uray kas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo akwarta, Manang. Awan nga roda Katay na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya, maning. Ay, ito ko mapaitawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ti pag-iyanan me pailangan niya. Ha? Kato naman ang awan problema iti dayt na. Ngam ano san tayo tani saan mo't adakkel to'y balay. Wanahan nga problema data, ading aning. No kaya't mo papintasan tayo, siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat eh. Adakan ka, Manang. Tano siyak, awan maikarit ko apagpatarimaan iti balay. Tani, amumati ka sa saad ko. Si siyak amang isaksakad ka dagiti dua nga anak ko. Taamumat nga intarayan nak dagiti nakirelasyonak. Maawatak data. Isungarod nga tulungan ka, tamas asya na kanyam. Kasi no kung mga tagtinulong nohaan nga datang agkabsat. Ne, chocolate manin takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rud, Robert. Maan ka mata. Nagsamit. Awan hilig ko iti kasta. Itong sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rud, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. At amumat nga paborito te kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no, kas dyan nga ang gubobrakat dahito ti pamadpet ko. Kaslaak nga mabangbang aran numang mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnedtan dito'y balay ti kabsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin. Nuhan mo ko mga min nga winalwaldas di kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbali wakon. Agsingsing pit akon akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kon. Ay, anak nga kay Leten, ha? Ay, hangay, taro, Ay na. Si Mangput ka maggaya man Fatima balasang ka. Ano pa si Mangput ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Awan pa sa lubong ko kanya yo, Pasensya kayong tahang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't nagsalsalubsaw diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkit diya. Ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idi nag-applyak nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray peskaw no tuyo la kuma. Kas lakit di nga da impadulinda kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Angaw nala siguro mo't abalasang ka. Ay angaw lang dayja tata. Talagang agbirok da iti pasarabo. Awan kit di ti babaen da. Napuskol ti rupropada. Mala, bye-bye idan Fatima. Aywan, di mo't naggapu kay di balay da aning akabsat mo. Ay awan, apay aya. Adda ni aning ijay, pasyar kuma. Ha? Wey, kurso na dam jakabsat ko tata. Wan, hindi naksamag kayat. Maikatlon da ito agundaway. Panang sarungkar ko rin ko, ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sa bagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng? Kandakal je balay mo niya. Sakto laeng? Ay, no siyak ni aning. Kayat ka. Ha? Nga madamat gami ng asawak. Sige, aramam jak habsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na tanasingpat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning iti kasla kanyam nga ay. Swerte na kit di ata kurso na dam.
Agpasalamat kit di ata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay, boy. San alapod na ita, Fatima. Ibilang ko, kaspudno nga anak dagiti anak na. Ay, mayat nga rodano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga rod, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aneng. Tapno lumawa. Adda nga min sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi nga package. Kat si kalat na amanang, si kati agdesisyon, ta si kati akin kwarta iti maaramat. Wana, ag-business akman itoy. Aglakwa kiti syukulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilakok. No kasta, ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate, manang. Wana, imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, un gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Ah? Awan iti panunot ko day manang. Uray taadando ang anak ko. Tano makirelasyon manan, ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayatan ti masakit nan. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay nataanganan ti kitam. Diyag tawon iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag kong agararam kanon ni tatama do kanyam. Ah? Wan nga ron. Laklakayan mo't day diyay nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni Tata Amado kat nalawa di dagana. Kandakal di balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpiram ida kadang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus! Kunamsa! Mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungo ti lalakay. Ha? Anyalat sa wendag iti taon nga inulakay ti pakirelasyon nak manang. Apay ngamin nga dagiti tataw ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga isuda ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiina. Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawampe asawa kakat agparmakan yan ha. May mayatila kay nga karelasyon aning. Uri agpinos tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadungo tila kay nga karelasyon. Kankang runaan ti amin. Nalawa di dagana. Apa kaslay dil mo dya kabsat mo dya lakay nga gar-arang ginkuan na bakay? Badbaan na kadilang Robert. Napintas mo't dato nga wagas ko. Tap numapan kanya ta dato nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ang takan kanang bakit? Tamabisin akmanin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aneng. Alaan nan isudang agiin ay balay na. Kat data ti agbati itoy. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene. Nagpaison niya. Bili baka talaga kin ka bakay? Talaga anawido ka. Kat siyempre Tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may matgatoy. O na, ni Aneng tinang ipatawidan da iti daytoy. Ta isu ti buridag. Saan nga mabalin data? Han nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan itoy. Amaw, nga awan pan nakaikariken ka. Talaklakayak nga dayong si ka Aneng. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Bareng si pawam latta. Tata Amado, awanin plano ka makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali akadakwada Aneng. Ikaray, di kan tupaldaangag. Kat ibilang ko kaspudnong anak ko dagiti anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado. Ay ayaten ka Aneng. Ala, tapanunutak pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag.
at namak, aneng. Haan ka man mat nga kundi pa kepot si kaaning. Apay, nasinaw kaya nga balasang ta kundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man uti lalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo na makit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi anak mo. Apay, maipay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulong ang mamang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado, Manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kita Anjero pa na Jay daga na da kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang. Sige kit din. Aklo namon. Tani. Han mo nga namnaman dato'y balay ta. Adun ti gastos ko ito'y. Ha? Apay ngagmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Uwan. Ngam siyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang, Manang. Ay, unfair dagi dyan nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da dyan ay naramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta, Manang. Basta family house datoy. Katangay siyak tinagastos para itipan naka-repair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension na pa yan. Isang ada sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan nga, no papanawan da kamin, Manang. Iso nga rod nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawaam. Ala, di ka nagsangit, aneng. Di ka matanagan. Taduawan pa panan nyo ang agiina. Welcome kayo ija balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan, Tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Mapay nga agnaad kami ijay. Aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yu ijay balay ko. Ala na eh. Aklunan na ko. Di kay to pulos baybayan. Promise. Adamat nakakita ka daaning kanla kay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya. Kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya? Wow! Mayat nga ro na nakasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya na nga awan karbangan da ito'y balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana nga awan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanyak. Bagay na ti daduma. Kat nungay asawaan dan diyang absat mo. Kat mayat laon Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado isudang agi na ije balay na. Ne, anyat kagaram apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun Hanmon nga almanan dato'y balay aneng. Pangasem. Saan aday tati gagalak, Manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? Nakasta, talaga nga asawan na kan. Wan, Manang, pudno ti kunam iti, ama sursuro ti agayat. Bayat nga min ti panagden nami kin ni Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kun kadagiti dua nga anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da dya nga lakay. Anya nga idibak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumaon ka ditan na Fatima. Aldawin. Kastalata ka din taramid mo. Agil ilag kalatan ngagmalmalam. Ay, amomat nga madmad itirik nak. Kanayo nak nga maululaw. Han ko mauawatan ti bagik.
Kan nagado pa yan ti sugat ko ito'y bagyak nga magagasan. Una ron. Ay, atan sa mo sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsot nga kan na yun. Unak ngamin nga agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ron, tadapapanak. Papa naman nanaya. Kuyugan na nga ron nga agpa-doktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, wrong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, taidagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak numalpas ti check up mo. Ta ipalugan kan tulangan iti paradaan. Oh, at iti allowance mo iti pag-adalan nyo anak ko. Agyaman nak tatang. In kaya ban di adi mon, ta itulod kayon anak ko. Wen tatang, mabitla nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada. Tapno makainan na kamot, amado. Siya akon bakal, tama banog kang agbaneho. Iso nga rod nga insuro na nga agmaneho. Tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya akon, sana balay, ta si daglaang ti pag-adalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingpot mo kada kami nga agiin amado Agyaman nak tadimtang kay ti Biag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panaki asawak kan ka. Pakaragsakak paikit di day ka. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasang bayo iti Biag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga rod ta idagas nak ijay ayandama ng Fatima. Nabayag ajak nakita. Inak kumustaan ti kabsat ko. Sino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo maya ka. Ay, awanan dya kon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita gapoy ti sakit ko. Anya? Kat, nagpa-doktor kan? Agag-agas ka? Nagpa-doktorak ide, inikanda kiti agas ngam nabayagan nga insardang kutawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Jaka mo no ayan natantan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapantay iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatiddag pa'y tibiyag mo. Ay, mababain ako na yun kanyam. Pakawanan na ko ma. Ni, anyat ikid dawam iti pamakawan. Pakawanan na kata nagbalinak nga agom nga kabsat. Inagumak dihaan ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matandi ng bumbanagak. Ala, lipate mong day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duwam ditoy. Ay, mabay na kaya asawam. Kabaalak matkiti nga asikasuan ti bagik. Kan saan nga balita dadagi jay kakasinsin kan kakaanakan tayo ito'y nga karuba. Pasaray umaydak matkit di tultulungan ito'y Ala nga rod, ngam no talaga adimon kabailan ti bagim. Umay kanto alaan, tayawid kan ijay balay mi manang. Ay na. Agyaman na kita kinaimbang mo nga kabsat aning. Iso nga napintas ti Biag mo tadtanta. Nagmayati pa nagpuspusom. Ay.
Nay, unay mutten na itasin naay mo sa raon. Mangagsapay ang naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot ti panawan. Saan nga umdas data electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagado apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok di ti unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Katsigod mo itanangisit ka. Kaya't kukumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpupunutam. Ada kumamat aircon ta no hanak nga linaslas tugan idi. Linastugan na sasawam mait. Kunamat ngamin idi nga pulis ka. Namati akmat. Dati amukot nakajakpat akon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait ti awag da ka kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan ka pa'y. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam idi nasikugan na kon. Anya pa'y ti maramidak ngay. Ay, agtala ka ditan saron. Amok manen ti turungan na ito asaritaan. Mapan manen iti asawa ni Alma agayem mau. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mait. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iti pag-adalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Apay naggapuam, nagpalingki kan samat Nagapuak man ijay ili, Mare. Napan ko inalatay pau iti asawak. Umadani man nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pag-adalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Tais humot di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, Mare. Han nga bali agpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing no ipasnak da tag-eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runakat medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, Mare. Kayat nakano tagisuro. Ngamjak kayat. Tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apag-adalan iti nalatak apag-adalan. Kalpasan na, kasdi laang akurso ti alaan na. Adda gayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, Mare. Mala, panawan ka pa'y, Mare, tane. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nilakay ko. Ala, panawan kan, Mare. Ay, una yun day dya nga Mare Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab walimatan. Apalam manen ako nakbakit. Han ko nga apalan ti kas dya nga tao. Kunam lamat no asinumatan. Ay, gayam. Ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan ije bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alangarod ta ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kamin tulat na nga rudan tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito Isunti mang ala. Nagpudo ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka tapambarmon ay Nagado apayong ken payabyab dita. Naimbag man anak ko ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Man nanang, talaga nabanugak tani. Nagwatiwat to mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanam ijay silid mo. Tapno makainanakan na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisina. Kaya't ko pa'y timapanagpag na pag naditarwar inton awanan tinit. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga ro, anak ko. Kunaklano di ka makaawi dita, Bea? Pasensya ka ni Rico.
Ado nga minti na si kaso kiji pag-adalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga? Marigrikatan ako nga rudan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasaysaya atag ka no ti panagadal ko. Oresyak nga rod. Ninanang tumat nga minti ng pili ti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaat. Oray siya, Grego. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbagman ta nakarwar ka. Di da kabiro ka ni Jibalayo? Saan? Ta nagpakadaak ka ni tatang. Nalpas kumatan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kuna ni tatang mo nga sarakam lang dagi gagayam mo itarwar. Isumot nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball? Awam awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga kasto tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Jamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-lik ang lang ti makiam-am mo kadagiti babae. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo nanang. Imbag ta nakasangpot kan, beya anak ko. Ala, ingkagpalusan tamangantan. Nanganak kun itirwar nanang. Nabsuga kun. Aywan anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayam iti dayjaywan. Mga nuarmon na ka. Sapay nagpintas ka anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga min ti pinili yu akursok. Mano atawon pa iti urayan. Ay na, saan ama pupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ama kinubnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-eskwelam. Ala, huwag na nanang. O sige nga ron, sumruk ako iti silid ko. Istimarag pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-eskwela na. Ay na, adan to anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin, tagibasitan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine at alalan dyan anak na, kunamat lang na sinumatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dyan anak na. Baka makiasawa nga dagos, kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mat. Amo maya tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dyan anak ta. Is strict to act, tapno hampay lang nga makigalgarplen. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabagkal mat jay anak mo ken ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamedak. Nanakonching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para laba. Dato'y ti bayad ko, nanakonching. Gumatangak man mo't nanakonching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak biito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, nana. At iti sangaribo. Ikisayo di tantibayad tigat-gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak namot day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan nana, muto nga rodan data barbarya tay libre na kano ni Mari Alma. Malangarod tay isang aribula ang ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak iti kasdi nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantarabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akaping ay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na.
Sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat. Ipakpakita na launay nga adaan iso nakat siya kat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out tanto matlaang adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipata magatangan. Awan na. Umayak laeng kumamakiin ni istorya. Aywan, siguro chismisan nakday jay asyaron anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan kabalasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laeng iti kasasaan. Ngamita, kitaan nyo mata. At damot basit makon-konakon iti Biag, ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apag-adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kina-medisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapag-abrodak to. Alakot, sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo, alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak day jay talalaki. Kaduan ngamin abulakbol kat lalaki. Beya, apay nga da ka ti boarding house ko? Jakon kayat ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan na ko na yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kataglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod ta pay laang ati panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigata nak. Ano sa kun Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Si kangarod ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siya, talaga ajakon kayat ag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan nun adi ka nagawawid, anak ko. Nanang, Amok, kumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagam laang numano ti kasapulam. uwan, nanang. Ay nanak ko, siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko doktora. Alang arudan, nanang. Adupay ngamin dinaskan nga ramida. Jak pa'y la makaawid, Nanak ko, agan-anad ka dita, ha? Bye! Nagulbud ka manan kaninanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang tityan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo mabalin na yawid ka? Ano saan tapay lang ati kastoy? Sana ba na tawan mo't makaamam mo ka data dito'y nagabangan ta. Madanaga na, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak Ano sampay lang ti agmay-may sa dito boarding house no kasi nga agawid ak. Masapol mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamangan no agbalaw da nanang no mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya, sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ura yan makaammo ditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ang ada na si Kugak. Anya, nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpaiso ti ibagbagak nanang. Ada na si Kugak. Anya, no kasta.
Inlimad mo, ti kadat no, biyam. Ha? Iso? Bakit? Ha? Agparbay ka kuma. Relax ka kumalaay. Di mo ipagpakita kanyak na nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpasri ko. Mano nga bulan langan makaturpus kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumana nang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito'y tersi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka nun nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pag-adalan da. Amumatan, napasnek nga agiskwela je anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos. Tanakasikog met gaya man. Ay unay matan Mari Alma. Kasta gayam ti bagbagam iti leklekudak. Namwa kamin nga ichis-chis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmet nga apalan nakunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ha? Ay napagsardengam ngaminan di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaala na pag-adalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rudbos-bosin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yo. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, di na ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asinudata nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang, Agturpos ka nga uray na kasiko ka, uwa nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kang tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan to si ko. Saanan ama iliman? Iso na laang tamadandanagan ak tunggal malagip ko ni Nanang. Amangan no anya taramidan na kanyak no maamuan na dayto Di kagdanang, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimot ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag-anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mat anana. Bea, apaya masikog ka? Pagkawanan dak ko mananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, Nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalangguad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, Nana. Naklundak adagos. Ngam ni Nanang, kasta unay apong tut na kanya. Oray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na diya nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, tasyak ti makaamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko iti abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, Nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kapkap na kam. Agyaman nakmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Reko iti panagiskwela na. Amok nga narigatan ta siya nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso idi. Wen ka nga rod nanang idi kwan kinayat na latamot. Tadi na kayo kayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita.
Aging ka dita. Kat nasakit pa'y latinakam mo kinibeya. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos dayjay. Di kay mapukawan itinamnama. Marisyaron, pakawanan na kumaa. Kastamot kan kabeya anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu Naananayan ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababae na kanak ko. Nang runakan ka, Marisyaron, nagbalinak apalangwad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalaan ka launay idingam hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mataginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maaabalayan.